nuko Miss Pamela yagumye agaruka uri kurategura urugendo kwari nabo gomba kumanza kuza imbere y'ukushika havuzwe byinshi nta sano bifitaniye n'ukuntu abantu bace bagira ati turagiye kuraba irishurwe rya The Ben turakuntu basohoka ukuntu bakigwa bo twagize favor y'Imana yuko baturi turi couple abantu biyumvamo and then of course ndashimana ko yarampaye umutambukanyi uri special kundi Imana wiyubaha so abantu baramukunda kandi baramesha mubona mbona murushana abafana afite abafana benshi cyane azigamurushiki Alex aba Pamela bari baje aba The Ben ariko nazo dutebya bavuga gutebya mu kirundi ndimo mbwira Pamela nibura ariko ndabona ugiye kujya kuri stage ariko arakarimba ngomba kumwandikira akaririmba natanasha yararirimbye akuzanana n'umukunzi wawe canke tuvuge n'umutambukanyi wawe muri show ntacyo bizokwicana cyane ni witabira ikindi giteramo ntimujane Farias n'umuntu ukunda iterambere ry'umuhanzi nikimenyimenyi maze mvuga ibi ngibi wenda turasubira ku gitaramo numwe umuhanzi bagezweho yaba ari Dramati yaba ari Daboje yaba ari Kirikou baturutse muri Bantoboard thank you ni bige kuba Farias rero impamvu mubivuga ni inshuti yanjye ndamuzi so hanyuma kuri BEN rero mbwira ntimbihanizana n'ababwire ko bakwiye kumenya naho banagarukira mu byo banavuga bazaze mu gitaramo barebe urukundo rw'umuziki abantu bagabo batanze ku byishimo by'umuziki muri East Africa BEN yatanze ibyishimo bitagira uko bingana imyaka 3 yikurikirana yuzuza arena nta wundi muhanzi w'umunyarwanda urabikora Farias niwe wahagarariye kino gihugu cy'u Burundi umaze kuzenguruka isi muri abahanzi bose murabizi twigeze kugira ibyo bita cyane mu Rwanda murabyibuka niwe muhanzi wateranijwe muri Afrika kuza kuririmba muri stade yuzuyemo abaperezida n'abandi bige ko mwubaha kandi bamwubaha umuziki w'urundo uzagera kure nkuko na BEN abanyarwanda mbirwa mbavuga Isaac TV atabwe tuvuga menshi ndima twakubeshe tubeshutse karibu sana misizo PJ Classic FM murakoze cyane kunyakira yo physique abita kubaka umubiri nye type yarawubatse ahari kumwe na Alex Muyoboke ntabwo uravye mu gatuntu ucumenye ucubona imyemerere ucubona n'imyemerere yiwe ndumva wo mpera micro Alex na casque uco wifashisha intacyo mumere na casque ntacyo bitwaye wakoze cyane kwitaba utumire na cyane muri PJ Classic FM ndishimye cyane kuba ndi hano okay Alex Muyoboke rumwe mu bantu nofata ko bava bitugora kuvuga mu izina ariko utubabarire turavuga Alex Muyoboke kuko amateka yawe araturekurira kutakuvuga mu izina kandi amateka yawe kandi araturekurira kugaruka ku izina rya Alex Muyoboke karibu cyane muri za PJ Classic FM murakoze cyane Kigali muyaga mahi Kigali turashima Imana tumeze neza akabura karagwa ni Bujumbura ariko burya rega Kigali na Bujumbura ntibimwe ni bimwe ko twavuze turame kandi turi bamwe kandi amahoro ego Bujumbura niho twakiriwe numva ko tukiri mu rugo okay we love music mwarabonanye uko ndibuka kwiganira ko mu nyuma abo atapiti cyo bama aka kazi rero bananyandikiye n'uyu munsi bakwandikiye ariko aka kazi tuzabonana nyuma yo kuwa Mungu nibwo tuzakomeza akazi nabo nkahura gusa muzobonana byanze nago zaba muri tabona okay country record ambaraga casque nawe tuguha umwanya uramutse bariko baradukurikira nizere ko meze neza meze neza murakoze nitwa Njimana Jean Paul cyangwa se Kugira ndi umuyobozi cyangwa se ndi wafunze country record Kigali ariko tukaba dufite na country FM okay aba The Ben ndumufana we ni inshuti yanjye n'umuvandimwe ariko ntabwo ari The Ben gusa kuko abantu bose bakora umuziki ndabafana ndabakurikira baba ari abo mu Burundi no mu Rwanda ariko impamvu mba ndi nyuma BEN buriya nuko no umuntu maze kuba munini abake afite team nini of course n'imitegurire y'ibintu byo ntabwo ari ibintu nyine ukora mu buryo bujenjetse so twishimye kuba turi hano i Burundi ariko byadutunguye cyane kuko hari nk'ukuntu umuntu aba yumva i Burundi nubwo nsanzwe mpaza ndaga mpaza simamara iminsi ariko byarantunguye mbona ko ibidasanzwe wabonye bitandukanye n'ibyindi misi waromaze bisana ku butaka n'ibi ikintu cya mbere navuga abarundi bagira urukundo so batweretse ko nta
nta mupaka uri hagati y'abarundi n'abanyarwanda by'umwihariko reka nshimire perezida wa repubulika y'u Burundi son excellence General Neva kubera ko uburundi bwo mu gihe cyashize wenda mu mbabarire kuko nababanje bakoze ibikorwa by'ubutwari ariko kuva yajya urabona ko igihugu cyabaye nyabagendwa Afrika hari umuyobozi wavuze ngo kuki umunyafrika ashobora kwaka visa cyangwa se bakamugora kwinjira mu kindi gihugu cyo muri Afrika kandi i Burayi muri Amerika abantu baragenda nta kibazo so uyu mu president rero kuva yajyaho ntabwo ndi umunyapolitike kandi ariko ivyiza bigomba kuvuga umuziki nawe ugira politike yeah of course kuva yajyaho tubona impinduka iyo winjiye mu Burundi utangira kubona impinduka abarundi bameze neza urukundo ni rwose ariko by'umwihariko kugira ndekere the Ben umwanya kubera ko niwe mutumirwa mukuru hari ikintu twabonye cyadukoze ku mutima ntabwo abarundi abafite umutima mwiza cyangwa se gusabana ari abo hasi gusa n'inzego z'ubuyobozi meri ya Bujumbura ifura Imana ibaho umugisha batwakiriye neza twahuye n'ubuyobozi turaganira bati dushyigikiye the Ben ti courage uti Rwanda n'u Burundi turabavandimwe nta Kigali nta Bujumbura so byadukoze ku mutima kandi Imana ibaho umugisha amen gusa duhure nyine ku itariki ya ariko imbere yuko dusubiza ijambo de Ben nka Jean Paul umuyobozi wa Country Records na Country FM kwinjira mu icyo kintu nuko wakuze wavyinjiye muri umufana canke nawo waraciye mu buryo bw'ubwanditsi canke ukuririmba okay murakoze the Ben n'abandi bahanzi batandukanye especially abatangiye umuziki kera navuga ko ari generation imwe ko nanjye nabayeho umuhanzi guhera za 2008 2007 kuzamuka ntekereza ko n'abarundi mwakinaga indirimbo yanjye cyane yitwaga murabeho ndagiye yego ndakubona so igihe rero cyarageze ndavuga ngo ubanza ndi no gukora kuko nkunda kwita a retired artist so ndavuga ngo reka imbaraga zanjye cyo nakwita ubunararibonye buke mbukoreshe mu kubaka barumuna banjye ba petit frere turushaho kugera gusa nshobora kumwenda nko gukora akaririmbo kubera ko buryo umuntu w'umwe artiste ntabwo ntagenda kagiriye ariko ntekereza ko ari cyo cyabinteye kandi I'm proud ya Country Record kubera ko ifasha n'abantu benshi abanyarwanda barundi asante sana Jean Paul tugaruke kuri the Ben ku nshuro ya mbere uje ku butaka bw'u Burundi nashaka kutangura tubwire ibitangaza wabonye kuri aeroport ibintu byagutunguye mugani rwarurimi w'ikinyarwanda cyangwa surprise wabonye utari witeze kuri airport natunguwe n'urukundo uko Jean Paul yavuze natunguwe n'urukundo ruri deep ruri indani abarundi bagaragarije the Ben kandi ngira ngo bisa nkaho bitwibutsa connection dufitanye nk'ibihugu bibiri nkuko twakabaye twakirana naranezerewe cyane ntago kuri Instagram nyine naranditse ngo never seen before ntago ndayibona nagiye iwacu mu Rwanda banyakira neza iyo mfite ibitaramo i Bugande nakiriwe neza inshuro nyinshi ariko time yejo bundi yari arakantu bongeyeko so naranezerewe nigeze kujya Uganda nawo nakirwa nawo biri nice biri close to that ariko ibingibi biri bon so cyo bikore rero bikwibutsa guca bugufi no gushimira Imana no kumva ko hari ibintu imbere y'ukuza uburundi wabwumva gute na cyane ku muziki ufate ku byo wabonye kuko imyaka ni myinshi uri mu muziki mwakira aba artiste b'abarundi baza Kigali mu Rwanda mugamwe ntimuze urabona ko ba Alexis Muyoboke barabikoze kuri ba Charles Nani n'abakuri netramo na ba Big Fizzo n'abandi ariko we nka The Ben n'abandi ba artiste mwarukiye rimwe uravye ukuntu wasanze game y'umuziki wubatse wobwira ikina cyane abo wasize Kigarati mu Burundi nasanze yamara uko twabyibaza siko twabisanze Uburundi nasanze hari urugwiro sinzi ikirundi cyabi sinifye ariko nyabona urukundo rurenze urukundo rurenze nasanze hari urugwiro ruteye rurenze urugero hanyuma
imyaka ibaye hafi 10 ngerageza kuba nazi Burundi n'ama company atandukanye ariko sinshaka gutinda mu kuba impamvu ntagenza mbere ahubwo nibaza ko iki gihe ari gihe cy'Imana ibundi gihe kigeze kiba ari cyo gihe tu so nibaza ko Imana yahisemo ko nzaza kigiye Burundi nataramira n'abarundi hanyuma uko nasanze igihugu beautiful, igihugu cyiza ubumwe urabona ko ari igihugu gishaka nyine gutera imbere very proud y'u Burundi cyane kandi nanashimira ubuyobozi bw'u Burundi just uburyo basa nkaho bashaka gukoresha urubyiruko mu kuzamura igihugu mu madomene yose kiragira hano ku butaka bw'u Burundi zagaruka kuri kahise nkuko babivuze cyane reka dufatire ku bigezweho cyane cyane ku byakuzanye now company ivuze iki kuri wewe now company itwarwa n'uno mugabo Jean Dodier cyane John now company navuga ko ivuze ikintu gikomeye kuko ninzanye Burundi batoranye gute bamije mu peti aracyari muto rubuganira ntiwagira ati we peti asa acyari muto kandi asa n'umuntu muto ariko n'umuntu mukuru mu bitekerezo n'umubura n'umurwiyemeza mirimo nimba ikegi kirundi simbizi n'umuntu wikorera ari engaged na cyane mu gukora ibikorwa ari muri sector ya health muri Sweden so n'umuntu by'ukuri ukora ibintu bikomeye cyane so kuba rero ari we unzanye ufata nk'umuntu ukomeye kuko abandi ntago twagiye bagera kuri gahunda yo kuba nagera ahangaha ariko niwe wageze kuri gahunda yo kuba nagera yatumye mbese Ben agera ndavuga mu kanoti uravye umuyoboro wa utwara now company ndetse na now company ubwayo ukabona ukuntu iyobora ibikorwa byawe na cyane mu kuza guteramisha abarundi n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi canke n'abakunzi b'umuziki w'akarere muri rusangi ubona now company ikomeje mwinzira ishobora gushikana umuziki w'akarere nanahera ku buryo ki afite projection yoko ibintu bye byose emphasizing atinda ku gihugu avuga igihugu aravuga ati ndashaka ko igihugu cyacu gitera imbere ubona ko afite inyota yo kwinspira n'abandi n'urundi rubyiruko bari hanze cyane bari mu diaspora kuba bagaruka mu gihugu cy'u Burundi bakagiteza imbere afite inyota yo guteza igihugu cy'imbere nanabimwibyeho tu numvisha ari cyuna cyanye inspiration so now company ni company ibaziza nsubije ikibazo cyawe ni company ibaza kizakomera bafite projections zabo ziri high ntago basa nkaho badashaka gukora ibintu normal buriya mu buzima mu sector atandukanye hari abantu baza bagakora ibintu nomo ariko abantu baza bakexceedinga just bakuta kuri ceiling yo hejuru so asa nkaho team yose isa nkaho ishaka gukora ibintu biri hejuru cyane urumwe mu baririmbyi udahisha ahubwo uvugiraho na cyane abantu wagiye uratambukira ko ubona ati yarabaye inspiration wanje tunaramugiriye ko ibindi uravuga nka Big Fizzo Kidumu ni the Ben ku muzo wawe hagaragaye ku kibuga c'indege no mugabo Big Fizzo biza kugaragaza akwakira bijya bintu byatanze iyeshusho na cyane kuri the Ben n'ishusho wahaye integuro ya now company mu bijanye no gutegura ibiteramo bitandukanye iriya yari imeze nka surprise kuko barabizi ko Big Fizzo ari umuntu nakuze numva nabibwiraga abantu kare ko Big Fizzo ndi muri high school narimbaga indirimbo za Big Fizzo caane na Kidumu abantu batatu twagiraga ibintu byitwa boom every Friday nigaga ku buryo every Friday habaga hari buragaragara amatara muri high school babaga bazi ko ngomba kurimba ni wanyemera naririmba avec classe naririmba na ndirimba ya Kidumu ivuga ati uwishe usahuye yaramenje ya album yes so n'umuntu wakuze nkunda abagabo batatu so rero having kuba nabona Big Fizzo byonyine kuba yari kuri stage yanjye azarimba mu gitaramo cyanjye it's an honor ni ncishijwe bugufi nabyo iyo duhuye tugira ibintu bisekeje iyo duhuye mwibukanya kake iyo duhuye akunda kunkora ku birenge akamara respect kandi ngende ndashaka kuyimuha kurusha ko ari kuyimba nanjye ngamanuka ngamukora ku birenge tukarwanira ku birenge paka tukenda kuryama hasi so kumva ubwabyo ni ibintu bikora ku mutima wanjye you know and then of course na Satibi n'umufana ukomeye wa Satibi gwera kuri Satura Mabafu ndimbo yakoranye na mon pote Medi ndimbo wakoze I think it's beautiful
indirimbo nziza cyane so Sadbi I'm a big fan nawe Lino G nabaye umufana we kubera nawe company yani ule petit ni future yani ni future hano nta muri genda fukamira nuko gato tubihuza na kino kibazo kuri Alex Muyoboke kubera iki iyo hagize abana bahangara ba legend nkaba The Ben nkaba Big FIZZO nabande utabihanganira na gato sinzanabihanganira kugira nzaviramo umwuka kujyana n'abayubatse hari abana baso kubita inkoni kabisa ngiye ntabwo nce ku ruhande nanihanize babandi mbona bandika bavuga kuri Farias hari akantu yavuze kare imyaka 20 ni muyigeza mukiri no mwitangaza amakuru muzashima Imana mukiriho mukifite mikoro umuhanzi wese uzagize imyaka 20 none indirimbo igezweho ni yihe ntabwo ari Superman nyuma y'imyaka 20 they should learn to respect elders aba legend nubaha Ben kubera ko Ben yatanze pressure kuri bara bose birirwa bavuga kuri Ben subira kuri Farias Farias twari hamwe murabizi maze imyaka 25 n'ishuti ya Farias namumenya ataratangira kuririmba atarajya kuri recording indirimbo turi inshuti Farias ni umuntu ukunda iterambere ry'umuhanzi nikimenye impamvu mvuga ibi ngibi wenda turasubira ku gitaramo numwe umuhanzi bagezweho yaba ari Dramati yaba ari Daboje yaba ari Kirikou baturutse muri Bounce Board thank you ni bige kuba Farias rero impamvu mbivuga ni inshuti yanjye ndamuzi so hanyuma kuri Ben rero mbwira ntimbihanizana n'ababwire ko bakwiye kumenya naho banagarukira mu byo banavuga bazaze mu gitaramo barebe urukundo rw'umuziki bano bagabo batanze ku byishimo by'umuziki muri East Africa Ben yatanze ibyishimo bitagira uko bingana imyaka 3 yikurikirana yuzuza arena nta wundi muhanzi w'umunyarwanda urabikora Farias niwe wahagarariye kino gihugu cy'u Burundi umaze kuzenguruka isi muri abahanzi bose murabizi twigeze kugira ibyo bita cyane mu Rwanda murabyibuka niwe muhanzi wateranijwe muri Afrika kuza kuririmba muri stade yuzuyemo abaperezida n'abandi bige ko mwubaha kandi bamwubaha umuziki w'urundo uzagera kure nkuko na Ben abanyarwanda mbinga mbavuga ariko nkuko nyene bwana Alex Muyoboke uri umwe mu bo twofata nk'umwe mu bavyeyi bagiye bararera abaririmbyi batandukanye kandi bakagera ku ntego urashobora kugira icyo ubwiye ko ariko baratwumviriza ku nyubako umuririmbyi yotegereza kugenda ko kugira ngo ashike ku ntego abe The Ben wejo hari ibintu bibiri talent na discipline kwicisha bugufi k'umwartiste niko kumugezaho agomba kugera kubaha abakuru basanze mu nzira akabigeraho ibyo bakoze nabi akabikosora ibyo bakoze neza bikamugisha kugerayo ibyo niba bikora abahanzi b'u Burundi no mu Rwanda burya turi bamwe ntibanazana kubeye bizagera kure birashimishije none ambonye Ben na Farias na Satibi kuri stage imwe kandi bizatuma umuziki wacu ugera kure Alex Muyoboke biroroshye gufatanya abartiste b'ikindi gihugu n'abikindi gihugu na cyane cyane ngira ngo ikintu kijanye nuko wasanga uri kuri managinga b'abanyarwanda tukanagusanga kandi uri kuri na managinga abandi ba artiste b'ikindi gihugu ibintu bikora gute wabikora gute urukundo rw'umuziki target wari ufise yari ni urukundo rw'umuziki umuziki wacu kugira ngo winjire mu Burundi hano buri abantu hari ukuntu njye bavuga nk'imiziki y'abanyarwanda ariko bamwe mbira renza abandi bizuka abandi barakunda kuyibalance ariko abanyarwanda babe babahondaguraho gato kuko ari gihe cyageze rimwe abarundi ngira ngo kujaraza kumfata Ben we akiri no muri hasi akiri umunyeshuri mutoya akiri muri za primary cyangwa ahandi hari gihe cyageze umuziki w'u Burundi wigaranzuru w'u Rwanda tukajya tubyina muri boîte n'ahandi ndimo za publicité saniri saka pasa nakuzibagirwa hariho kiradodora ariko icyo gihe umuziki wa take is over mu Rwanda noneho nje mu 2017 baramuza ngo niki cyatuma umuziki w'u utera imbere ndavuga mugerageze guha agaciro abahanzi banyu no kuvuza umuziki w'abene gihugu nicyo kizateza imbere babene baciye inzira y'umuziki w'u Rwanda barwanye intambara nini cyane ngo bakuru ba Cameroon na baragadi n'abandi bari bose kugira umuziki wacu ubashe kumvikana n'abahanzi rero b'abarundi nta kintu gukunda umuziki iyo ukunda ikintu burya ukigeraho comment yawe ni yihe na cyane cyane imbere ko Ben cyatumugaruka ko habaye commentaire nyinshi na cyane cyane mbere yuko kavi maze gusohoka ya Ben isohotse ku gitaramo kuko nico tugira tuduge ko na cyane cyane twamaze kucinjiramwo kavi gisohoka haje amakomantere bamwe ati Ben yaramaze imyaka itari mike adahiriza amahiti na cyane cyane abakunzi b'umuziki bamwe bavuga ati indirimbo zikimoto ubushasha ati kubera kibahisemwe Ben batari guhitamo kanaka we nk'umu manager cyangwa umunararibonye mu muziki w'u Burundi wakira gute zino komantere z'abana bari cya Ben ko wadanje
indirimbo none irimo gutrendinga yitwa ko nahindutse zagarutse gushake nabonye kuri TikTok dore ko Ben ari uwadanje ikikwereka umuhanzi icyo yubatse ibintu bye nibyo bimuhesha respect right now usanga nta hantu wagira batarimo gucanga indimo zanye kugenda matati Imana muri kudashima Chanja Miss usanga arizo ubone yubatse rigase cyangwa bigusobatse rigase tuzarivuza imiziki yabo n'abana babo bakaruka bagasanga ahubwo nibutse leta kugira ngo kora kuno bazicuranga bajye bagira icyo basagurira n'imiryango yabo izaza rero nta kindi nuko Ben yakoze umuziki ntabwo yakoze umuziki gusohora buri gihe ariko basohora indimbo buri gihe koze umuziki uramba niyo wasohora indimbo zingana gute nyambabwira ngo niyo wasohora indimbo zingana gute ntiwarusha kurara Dokigali kubera yuko umuziki mwiza uruta imiziki 150 wasohoye so niwe rero uguherekeza igihe cyose bakaguhamagara ntabwo ari ngombwa ko muri jana asohora indirimbo none hari abantu bitwa groupe Kasave kambaye urugero nta namwe kushira bataje wacu kandi bahashe imyaka 40 boys to men bagiye kuza Kigali kandi bamaze imyaka 35 batarasohora indirimbo nkakagira Imana kuki mushaka ko abantu basohora indirimbo buri munsi nunganiye manager waruvuze ngo Ben nta ndirimbo nshyashya heruka ndi kuva ku ma commentaire kaviga isohoka igiteramo kigira kibe hari benshi baza Ben kubera ko bahisemwo turabona indirimbo yakoranye na Diamond tabona Vazi tabona Zande thank you en fait nashaka kuvuga ku ndirimbo aherutse nimwe mu ndirimbo nini yagize ku rwego rw'isi y'akarere n'ikimenyimenyi duheruka kuba dufite event za Giant of Africa mu Rwanda batumaho Diamond yaraje araririmba of course ni umuhanzi ukomeye ariko indirimbo yitwa Why niyo yatumye Diamond connectinga na public mu Rwanda kandi ni indirimbo ya The Ben so abo babivuga ntabwo ngemera akenshi hari n'igihe umuntu yigira kuri Facebook burya social media nyine abantu bajyaho banatebya hari n'igihe bivuga gutya ariko mu mutima nayo natuma banamenya ibyo batari bazi yego n'akazi batamu hari izindi show zabaye hano muri iki gihugu z'abanyarwanda bikagera nko byageze Ben ageze aha hari ubwo byabaye ndabaza umuvandimwe mwabonye show ya Ben ukuntu ameze show yaratanguye ujya munsi ashaka kibuga cy'indege urakoze cyane urukundo rero bazandirimo ziza yabahaye abantu bashaka kumva nibwo mbere zanga mu barabara ariko aragira road show reka mbwira abafana bafana bakunda umuziki w'indundi bakunda umuziki w'abanyarwanda sindababeshyaho n'umunsi n'umwe maze icyumweru hano naje kubabwira ko Ben aje kuko bwaravuga ntabwo azaza guhita namwe muri radio baramubonye yahageze igitaramo twakoze cya Fizzo igitaramo cya Charly na Nina kuri La Coste Beach muri by'ukuntu byagenze Ben aje gukuba kabiri cyane kuri mbahaye Ben kanagize kugira ngo Ben akomeze kuba ufite igitaramo n'ikimenyimenyi kugira ngo turyohereze abarundi Mess des officiers iri kuwa gatanu yafashe gahunda yo kuvuga ngo nzakorana na bande y'abana b'abarundi Ingo live band cy'abarundi muturusha music live baza ishuri ryo kunyunda ubu ngubu yabashitse Kigali bucamugira Ben umeze neza twagusinzirije gato igitaramo nicyo twamaze kwinjiramwo twarabonye uri kuragira live nakonye kuri live kuri TikTok nimba ntihenze uriko bisa nkaho washavujwe na cyane cyane n'abavuga bati ariya ntazajayo abandi ati bose bariko baragira ibintu ibi nibanguha ndajyaho kandi ngirza gukora igiteramo kandi ibintu bimeze neza biriya byavuye kuki ku murundi ariko arakurikirana kano kanya insamirizi PJ Classic FM yaragifise amakenga yavuga ati buriya ndwa nayibonye hari ashobora kuba bimeze ukuntu message umva wohereza zina murundi wese ahari yumvise yaravyiriye live amakano kanyu uri hano ku butaka bw'u Burundi wo muhumuriza gute ugira icyo ukishura reka musubirize iriya page mwabonye ya TikTok of course dufite company imanaginga ama social media ya Ben ko ntabwo ari we postingira harimo rero ubahagarariye niwe uri muri team utekereza akareba ibintu biri hanze nuko bimeze akabalansa hari n'igihe ushaka kuzuga ugashyiraho nk'aga comment I love you bro nawe akagusubiza muri ubwo buryo waza ukavuga ati ndagukunda muhanzi muzima nawe akagusubiza hari imvugo za tije kandi atari so nibo rero bagize kare ariko ntabwo niko tubapfobeje bakora akazi keza nanjye kandi mfite access kuri izo platform ariko iyo kuri iyo particular post ntabwo nabigizemo uruhare I think ni emotions zabo zijyanye n'ibintu bindi
bashatse kuvuga ariko c'est bon bimeze neza okay warashitse Bujumbura wakiriwe neza mu gihugu cy'u Burundi igiteramo barerekanye inyubako yacu mu bice bibiri abariko baratwumvirizana n'umwanya wa BEN kugira ngo ayagera ariko baratwumviriza uko ni igiteramo giteguye dufite ibitaramo bibiri dufite igitaramo kizaba ejo muri Jardin Public on Sunday Eden Garden Resort ahubwo noneho icyo ku cyumweru ntabwo kikibaye kuri Jardin Public kizabera kuri Messe des Officiels kuko twasanze ariho hantu mu kuri heza hari strategique donc hakira abantu neza ndetse hagari nanashimira cyane umujyi wa Bujumbura leta muri rusange kuba bakomeje kutuba hafi nibo banaduhaye iyo offer nziza yo kutwawujyana hariya aho kimuriwe so ku munsi w'ejo bipanze gute ku munsi w'ejo ni nduva manager yagisobanura kurushaho bamwe ati 10 million kugira ngo ubone the BEN hanyuma ngo musangire muce mwerekeza muhira ibyo ko biri icyo dushakanye dushaka uduha umuco kuri kino kintu cha 10 million nababwiye ni BEN amaze imyaka 10 uvuze indirimbo ze abarundi bamushaka abantu bavuga ngo 10 million ko 10 million abantu bazishyira 10 million francs Burundi kandi n'abantu 8 rega 10 million n'abantu 8 jambo komerezaho n'abantu 8 famille ukarya ukanywa ukajyana BEN muhira suza abana mukanezerwa ariko reka ngo gyoshikakaza ngo gizatunga w'imwaro w'igitega nakarundi ko ndatanga ashobora kuzumura akavuga ati muhira hano sanzwe mba ni igitega canke ingozi BEN arahari aho jayo izo 10 million zamaze gutangwa ni aho reka nunganire manager urukundo BEN abarundi bamweretse yaravuze ngo ejo yaradusetsaga kuri hotel aravuga ati wampa buri murundi nkamuhobera wateguye igitaramo aravuga ati humura uzahobera bariya bishyye 10 million babera ambasaderi bandanye mutama kugira ngo abariko baratwumva bumve ku gitaramo cyeje abantu babyumve neza ntabwo ari 10 million gusa ari kimwe n'amatike agiye ari mu byiciro atandukanye hari miliyoni 2 hari ibihumbi 100 so ntabwo rero ari 10 million gusa ahubwo aho ni ka kantu k'abantu akunda BEN ndetse banifite umwana niko yabiremye kugira ngo babone ariko abantu bose baratumeje n'ibihumbi 100 hari na miliyoni 2 so icyo gihe cyose ni mu kategori ijyamo kugira ngo bashe kubona BEN ejo rero tuzatangira kare Imana idufashe akazuba kazabe kariho ariko batubwiye abatrege ariko bigaragaza so rero icyo dushaka bari abantu niba abantu batajya bagira umwanya wo kuza ngo bakandagirwe na bari abantu ariko abantu nabo tuvuga nagaruko bakandagira ari kindi n'ukunda BEN abo rero nibo twavuze ati rero mwebwe mutari bibashe wenda binade mashita zabangagiye gusenga uze kuza hano utaramana na BEN arago muziki usa cyangwa unisumbuyeho ibyo yakoreraga handi navuga handi ataraza hanga arashaka kwerekana umuziki wa BEN w'imyaka 10 nko muri jande muri Eden Garden Resort uravuze ukuntu bizogenda bipanze gute abariha gute kubashaka kuzohagera ivyo byose mutegezwa gutanga umuco kwa bavuze 100,000 hari bayariha gute bariha bashitseyo canke baratanguye kuri amatike yatangiye gucuruzwa muze kuza kureba hari tujye mu mwanya turabaha link y'ukuntu ushobora kugura amatike online kuko nawe yarabiteganije ikindi nuko amatike menshi amwe namwe azagurishirizwa ku muryango of course kubera ko hari n'ubutumwa bundi twageneye abafana bazaza kureba icyo gitaramo yego hazaba surprise ku muryango ushobora gusanga nka BEN ari gukata itike ntibizagutunga yes niyo mpamvu twavuze ngo reka tubigire gutyo noneho amenshi bayagurire kuri ku muryango ariko ntekereza ko yanatangiye gucuruzwa mu bice bitandukanye barakomeza no kubitangaza mu bitangazamakuru ku munsi w'Imana naho dimanche aho ni ku munsi w'ejo uko bizoba bitunganije murabitubwiyemwe na Alexis Muyoboke dimanche yo n'urubanza nofata ko ruzoba rukomeye cyane kuko ruzojamwe buri muntu wese kuko mengo nimba niyenze 10,000 hamwe nangahe na 50,000 yes okay bipanze gute rero ku munsi w'Imana ubwo ni dimanche ni kuri Messe des Officiers hano mu mujyi wa Bujumbura icyo dusaba abantu ubu abatekinisiye barya sound bafite sound n'ibindi bintu byose n'amatara n'amascreen batangiye gukora ama installation icyo dusaba abantu kuko BEN nk'iri joro ryakeye yakoze rehearsal y'amasaha 8 ari kurepeta indirimbo agomba kuririmba
uretse ko umujyi watubwiye nyine amasaha tuzageza ariko turashaka Ben yavuze mwaretse tugatangira kare mwaretse byibuze abantu saa 7 saa 6 bakaba batangiye kugura amatike bakinjira kugira ngo ngenze sinshaka gusondeka abarundi muri make baze amatike azaba ari kugurishirizwa hariya n'ahandi hantu tuza gutangaza ababiteguye batangaza ariko ibyo impamvu tubishyize kare no kugira ngo Ben abone umwanya wisanzuye ntabwo hari abantu baje mu Rwanda mu bitaramo bagenda ugasanga umuntu aririmbye indirimbo ebyiri Ben ibyo ntabyo ashaka yego Ben ku murundi ariko aradukurikira avuga ati nimba nafashe rendez-vous ya Sunday yo kujya ahantu kanaka ndashobora kuyisivya kubw'ijambo Ben agira mbarire niri twica amarandevu y'abantu reka mbabwire ngo nimba ni umuntu aho ari kutwumva aho ari hose kuri ari kumva radio yihembe igitaramo cyacu kuko igitaramo cyacu abantu bazi ibitaramo nkora I connect with you connectinga nawe ni igitaramo gisigara muri wowe for 10 years and plus kugira ngo kizakuvemo nibaza ko ntago ari ndi kwishima ni favor y'Imana ariko nkora ibishoboka byose kugira ngo dukore igitaramo ntago ari Ben uje gukora igitaramo ninge nawe tugiye gutaramana then dukore just memories that will last forever so ndumva nta muntu utakwifuza gukora memories Ben mugiye gukorana mu madimisi muri kumara kwana repetition ubona mu macingana neza oh no narishimye cyane ubande nabambere nembona nabaneza bari ku ubande none nabambere ingola bende itwagwa na balase nabahanga sana I'm very happy narishimye kuba narabahisemo narishimye ndi gusetsa abantu kare mvuga ari jambo Petero sorry mufite bane ziza nazo zitwara Kigali cyose gusigara nabe wapisha unabo wanasagira abajana dusigarane bande turemera abandi abo turasigara na Ben jana bore yesi nuko Claude Saga sinibaza ko umushyitsi yogenda ataganiye n'abafana base nabo babatano kugira ngo ntaze kuvuga ngo mwamuganirije muramubaza ibibazo byanyu mwenyene amatwe ntajyamo mwadoye kandi aritwe tuzoza kuraba igiteramo rero kano kanya nibatubwire neza na neza uko bakiriye the band d'abord hano muri za PJ Classic FM haruhande yaho igiteramo ari ku munsi w'Imana no ku munsi w'ejo rero kano kanya Claude Saga wibutsa ka nimero ka telefone mbere ko dutanga umurongo nashaka mbaze the Ben umukuzana umu DJ wo muri Wasafi beho yoba yarashitse kuko twaroza amakuru ko kwijya atari katari bwashike yoba yarashitse kuko wahise mujya mu DJ wo muri Wasafi bo nago namuhisemo nawe yabigize mu ruhari ariko nyawe yabashije kumenya icyanyorohera RG the DJ n'umuntu dukorana tumaze iminsi dukorana ibitaramo bitandukanye so ngira ngo bashatse kuzana bashatse gukora ibintu bigize nkuko nakubwiye now CEO ashaka gukora ibintu bidasanzwe so yahisemo yarapereje asanga RG the DJ n'umuntu dukorana kandi w'umuhanga ushobora kureyana guha show nta muhanzi uje ariko twumviriza yumva DJ akumva na band ivuza music live byumvikana azoba ari semi live no so nuvuga ngo azakora twumviriza yumva ati ibyacu ni full live so DJ hari cyagihe nuvuga ngo ni yata y'abantu bari kuza mu bitaramo DJ agomba show igomba kuba yatangiye show nicyo gihe kimu DJ ubundi mbese ni nko kwakira the band wagiye waruka hari tangaza makuru wabona ko muri ko muraza mudugana ndavuga nka bano bagabo ba Alisudi ba MC Tino ubona MC we wasanzwe n'umu MC yagitinga n'indirimbo zawe kubona generation mubo mwagiye mudugana kandi bafata mu minwe ibikorwa vyawe batagaragara mu ngendo zuragira byo nta kantu kaga ko bakarimwo none ni urumva abantu barakura bakagira inshingano bamwe n'ababyeyi uretse gato musubize uyu mugabo yibagiwe Ben njya mufasha ukuboko muzana muri industry muri turacyari hamwe kandi ntabwo ndasaza uyamufashe ariko itangazamakuru naryo yafise icyo bivuze itangazamakuru irahari kugeza kuri saha tino racyakora kuri radio itangazamakuru emi wo kugihe bari nahangaha Kigali Today iri nahangaha Rwanda iri nahangaha ibinyamakuru byose mwabibonye ubwo baserukiwe
n'abandi bari muze barimo baraza Okay. urabona ko kiraba Igiteramo kidasanzwe. bari muze barimo baraza Haracyari ko baraza. Teresti igera ku banyamakuru bajya kuri 70 bavuye i Kigali bene ugize abanyamakuru benshi bavuye i Kigali Okay. bakaza kureba igitaramo bene ni special Ben arakanza karere sagarika twakira abantu ari kindi mwibagiwe bene yabahaye icyo bita niba extra niba iki nibwo bwa mbere nanjye mbonye bene ku kibuga cy'indege n'umudamu icyo twari kumubaza ati mu ngendo cyangwa ibiteramo yitabiriye agiye kuzira mwitwaza hambavu yo kwakirwa mu gihugu cy'u Burundi hoba hari ahandi hoba mu Burundi havuga ati ni nimero ya kabiri canke ni ya mbere ahandi wakiriwe ku rugero nkuru ni nka The Ben. I think Burundi rwagiye hejuru ya Uganda nigeze kwakirwa Uganda mu bundi ni buryo haza abandi special. badukura rero ariko ndetse ni wacu urumva iwacu ni wacu barakira neza but then hanze y'igihugu Burundi y'abantu excedinze Okay. aka kantu kuko Miss Pamela yagumye agaruka uri kurategura urugendo kwari nabo agomba kumanza kuza imbere yo kushika havuzwe byinshi nta sano bifitaniye n'ukuntu abantu bace bagira ati turagiye kuraba iri shurwe rya The Ben turakuntu basohoka ukuntu bakigwa bo twagize favor y'Imana yuko baturi Nako n'umuti. turi couple abantu biyumvamo and then of course ndashimana ko yarampaye umutambukanyi uri special ukunda Imana wiyubaha so abantu baramukunda kandi baramesha mubona mbona murusha n'abafana afite abafana bakomeye afite n'abafana benshi cyane aziyamurushiki Alex aba Pamela bari baje aba The Ben Ariko naze dutebya gutebya mu kirundi ndimo mbwira Pamela nibura ariko rero ndabona ugiye kujya kuri stage ariko arakaririmba ngomba kumwandikira akakaririmba natanasha yararirimbye akuzanana n'umukunzi wawe canke tuvuge n'umutambukanyi wawe muri show ntacyo bizokwicana cyane ni witabira ikindi giteramo ntimujane azomusiga ibitaramo byo muri East Africa urumva na hano yabanje kumisa yabisabye kuri social media mu rukombi hambyanga ikindi kandi afite inkomoko hano i Burundi so ni umuntu wishimiye kuba nawe agarutse mu rugo ariko The Ben hari indirimbo wakunze bariko baratwumviriza urashobora kuduha nk'imisegonda 10 gusa nk'indirimbo amahigwe ya nyuma kugira abantu bumve ati ubu ni The Ben yuzuye mama hirwe ya nyuma nkukoreho bwa nyuma nkubone bwa nyuma kuko nizeye ko wakongera ukanyumva wakongera ukanyumva no suko nabishakaga nabikoze mpubutse none nyemerera umama hirwe ya nyuma ngabanyiriza igihano yes sir yes 17 ibihumbi amajana 310 67 310 samirizi ni PJ Classic FM kiganiro ni Classic ni Ediso ndayahoze ndetse na Claude Saga reka twakimenya mbere ku murongo wa telefone yes hello Hola. umeze neza Eze cyane bwana Bishop. ninde twakuyarihe Ya ntare mu ndakaza karbo. Munyakabiga Mr Robo nimba nihenze Neza cyane papa. okay batumire gwa bari hano Alex Muyoboke turi kumwe na The Ben ndetse na Jean Paul kuva muri Country Records uramutse muri rusangi hanyuma ikibazo cyangwa intererano Mutama manager siniba namuza mu izina abahezagihe. urakoze cyane gabanya radio yawe kugira ngo bivuge neza Ndagora ni mutama. ati punguza radio yawe kugira ngo mutwumve neza ndaguhaye yambo mutama Neza. ndashima Mungu Tushimire Mungu. urakoze cyane gabanya radio yawe hanyuma uvuge wayigabanije nibwo bivuge neza Nano tegirabona nako ni mu. oh la la Mr Robo ntibikumvikana neza Ariko byumva. oh la la wegereye radio gose ipunguza cyangwa uyigire hirya kugira ngo ushikirize icifuzo cyawe Nubu ni mu nyumva. okay ubu ni sawa Nagira mvuge ni nkaje nk'umurundi. Ndagushimiye cyane kuko udukoreye show. Imwe itari bwakogwe. Hariho isaniriza imwe navuze ko niriwe navuga. Navuze ni kuba warokirise abo bahirije. Warokirise neza. Umusaruro ku munsi w'ejo no ku munsi w'ejo. Ugiye kuzowubona. Aho ku ruhande rwa ndarengaye mutama dokene
Yes sir ndakumva. wubahwe mucama warabonye abarundi yuko dufise umutima ndundi Yego cyane. twashitse Cyane naranezerewe. ikaze warayibonye Naranezerewe cyane mwarakoze. ku munsi w'ejo tuzohezagira ndabategereje kabisa. nanaryohewe n'ukungene wemera n'abantu bakeyi bashimira umuntu akiriho Yego. ariko naryohewe ukungene wemera yuko Big Fizzo hariho bimwe wagiye umukurako uremera na sati yuko hariho n'ibindi wagiye umukurako Yego. uri n'umutima ukigwa n'abantu bake kuko abantu benshi bashimira umuntu mu gihe atakiriho Yego, that's true. ariko wowe ushimira umuntu mu gihe akiriho Okay. Robo mugani mwubawe tuzohurire je kuri Eden Garden ndetse no kuri Mercedes officier ku munsi w'Imana. neza cyane papiro ndinayo Okay, asante sana. Yes, reka dufate nk'abantu babiri kugira ngo tuce tubarikura kubera bagiye mu bindi bikorwa. 67 ibihumbi 310. Yes, hello. bije ko desaga eze neza ndashima namwe Natwe tumeze ninde neza. tuvugana werereye kintu muri kumwe na Debeni munda mugize Debeni ni muyagara ku Ndagushuza. Debeni Vipi. we bakuyoreye amamiliyoni menshi namusigiye n'igihombo umufana wawe Erigarazi. Bagomba kumukwiriza. avuze gute Wamuhaye amamiliyoni menshi ngo namucorere n'igihumbi ngo ararebe. mwemereye itike yo kuza mu gitaramo cyo Ku munsi w'Imana. ku munsi w'Imana agenda agiye kuri Instagram Nanjye nongereho inshuti ye nawe afite inshuti yanjye niya manager. Hari umutipe yakweje ku munsi w'ejo yitwa Damoji. Yabati navuye mu Carama n'amaguru nja kuri airport. Ati kibazo nagize mugabe telefone yaraguye hasi irameneka. Ati cyo Debene nkamubona basi hanyuma nkamubwira ko telefone nari mfise yamenekeye ku airport. anyandikire muri inbox yanjye kuri Instagram. Kuri Instagram. Muri Alex anyandikire ibindi tuzabivuga. Ibisigaye muzobivugana. Yes, reka takira ndandi Atandika. Oui, allo? Umeze neza? Yego tumeze neza. Ivete mu Ngagara muri nefu. Ngagara quartier nefu Ivete ramukanya na Deben. Ishawa kimeze neza ndamukiza Deben. Turagusubije cyane uraho neza. Ameze neza. Ego meze neza kabisa. Ndagize mashasha yo kuvugana nawe nari nabuze umurongo. Ndanezerewe nanjye kukumva kandi Imana iguhe umugisha. Ukuri twaragukunze cyane rwose twarabonye ko abarundi twakwakiriye neza. Yego kandi naranezerewe cyane. Ni ukubwira sheri wanjye je tukazoza mu kirori cyawe. Nukuza ndashaka kubona imbere muri front line Amakouple. Nakutane kuri salon kubera tuzogene kwakiriye isheshero muri salon ngo sponsor ziratanguye kwisuka. Ubwo urumva bazomugira neza. Ispamera arakumva shawe navyina. Hey. Oya bro muravuza nejo togenda takase nawe urabizi isheshero impora ndagu. Tuzohurirayo birakwiye. Akuri Almond Salon tuzoza hanyuma. Aya nzamuka. okay Atari sana atina makupe gusa Mercedes officier ku munsi w'Imana Alex Change Jean Paul twibutse isaha kanoni haruhande yuko Deben wari kifuzo yatanze avuze ati guhera saa 6 kubandanya hanyuma nzoba hesho hakiri kare mugamwe murafite isaha mwateguye muvuga muti ngahe igiteramo kizoba gitanguye bidahindutse. Ubundi gutangira kw'igitaramo nuko hagera abantu banahageze saa 4 za mu gitondo Deben yahita aza akabataramira kuko afite indirimbo nyinshi gusa uko biteganijwe guhera saa 6 abantu bazabe batangiye kugura amatike binjira kubera ko nk'umuntu wifuza kuzaba hagaze imbere of course agomba kuza mbere ubwo nuza nyuma ugahagarara inyuma ntubone Beben Pamela n'abandi bahanzi bazaba bahari uzaba ucitswe ariko bahagere saa 7 saa 6 ku munsi wa Mungu noneho ejo nabwo bahagere za saa 10 duhite dukora ibintu by'amateka. Dukerakeza Deben yahuye n'abartiste yavuze ko yakuza fana mugabare hano ku butabwundi bahuye bari kumwe nta bikorwa bakoranye muri kahise. Alex Muyoboke ndazo kino kigwa gishoboye bipanze gute na after show nta kantu mushobora kwanda na Big Fizzo canke na Satbi canke abo ngabo nyine ariko aravuga yuko bavuze runini kuri we Alex. Byose birashoboka. Nta kidashoboka. Farias yakoze collabo nyinshi. Ben yakoze collabo
tugiye koze collabo byose birashoboka bure abahanzi yewe ntabwo ngiye kugira ngo korana n'uyu mbere na mbere abahanzi barabanza bo bwabo bagasa nkaho bahuye bari mu radio tugiye muri press conference hamwe hose so ndibaza ko ibyo bari buganireho bari bushyikirize ndabishyira mu bikorwa nuko abariko barakura ni benshi ariko ntibikunda ko dukomeza kubakira bivanye nuko mu kanya hari press conference kandi giribere muri panoramique mu mbere kugira ngo baganirire cyangwa bayagira amenyesha makuru ivyo hava bashikiriza abakurikirana ndumva ndohera kuri Alexis Muyoboke duherakeza message cyangwa ubutumwa mva busigira bariko baradukurikira cyangwa abarundi twiteze ku munsi w'ejo no ku munsi w'Imana nobura urakoze cyane ndaje ngo mbwire abarundi kazi ako twakoze kuvanga abarundi ntago abarundi kazi kandi ari bubande bone n'abandi bakobaye baza so mbatumire mu gitaramo cya The Ben anyotewe no kuririmbira abarundi isaha yatinze kugera ejo ngira ngo na dimanche so ndabatumiye bose icye nyuma nsorezaho ndagira ngo nshimire leta y'u Burundi umujyi wa Bujumbura batweretse urukundo batweretse ko baturi ruhande ibi byose n'ahandi bishobora kuva birava ku mahoro igihugu gifite nshimire umukuru w'igihugu uburyo nkunda kumukurikirana n'amajambo ye meza cyane aremamo ubumuntu abantu kandi nicyo Imana n'ubundi dusaba ndababwiye rero rwose ngo ndanezerewe naheruka hano 2018 mu gitaramo cya Charinanina ngarutse mu gitaramo cya Ben sinzi nababwira umunezero mfite mwese rero ndabatupe tuzahahurira okay Jean Paul dugerakeza kuko The Ben ashaza gukurotira ubutumwa wumva busigirana cyane cyane bari baradukurikira nabo twiteze mu bitaramo bibiri kimwe kizoba ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'Imana nuwe ubutumwa bwa mbere ari nabwo bwa nyuma ni muze mu bitaramo duhure ibindi tuzabivugana nyuma bubura kwi yego The Ben ubutumwa bushaka gutanga bwa nyuma nuko ndashaka gusiga ikintu gikomeye mu mitima ya bene wacu abarundi kizamara imyaka itabarika narateguye iki nicyo gihe cy'Imana cyuko ngomba kuba ndi hano hashize imyaka 10 ngeragereza mpamagarwa hano ariko nibaza ko iki ari cyo Imana panze so ndatumira umuntu wese officially by'umwihariko aze dusabane tugira ibihe bitazibagirana yes mwumvise ubutumwa The Ben na cyane cyane asozereye ko mukanya bidahindutse amakuru twamaze kuronkana yuko hagira bikiganiro kwamenyesha amakuru hano mu nyubako za panoramique kuko murabona ko byari byapanzwe igiteramo cyobereye kuri Jardin Public mu kano kanya vyahindutse igiteramo kigiye kubera kuri Messe des Officiers ku munsi w'ejo ni kuri Eden Garden ibintu bizaba bimeze neza rero icyo dukora twe turano kugira ngo dukomeze kugira gute kubashikiriza amakuru ku mwanya insambirizi ni PJ Classic FM Edison Ndahoze ndetse na Claude Saga nasigaye dukoresha wa mucyo wogira gute kurenza imitwe y'inzuzi abashitsi amatugaruke dukomeze n'ibindi itwa abateguri ariko reka tumuherekezeshe neza neza ino ndirimbo yakoranye na Diamond Platnumz yitwa Why Isaac TV. Oh.